Evo, držat ćemo kokoš salamure jedno dan i po za pečenje u smokeru cijeli dan. Evo opet rano krećemo. Jer kokoš će treba sigurno 6 sati. Pošto je danas božićno izdanje, lipše je vidjeti za Božić Anđu nego mene. Ovo je ona, kokoša smo držali dan i po u salamuri i napravit ćemo relativno jednostavan recept. Znači napravit ćemo aromatizirani maslo, limunova kora, ruzmarin, češnjak u granulama samo malo i mačina dušica. Njega ćemo ispasirati u jednu terinu i namazat ćemo ove džepove ispod kože. Za nadjev ćemo napraviti polovice limuna, jabuku da skupi krv i pošto Mare Sučić kaže da niti jedan recept ne valja bez pancete, stavit ćemo malo i pancete da bude aromatizirano. Sad ćemo samo staviti spremljenu kokoš na mast, da se ne oladi previše dok ja pripremim doli guju i smoker. Ako vam se sviđa moj kanal, kliknite subscribe. Evo, sad ću staviti košaru koja će formirati guju. Znači oko njih složiti opet garmun i on će se zapaliti do ove vatre. Evo se složio guju i nasapao kokoš. Evo Natina kokoš. Evo temperatura je negdje oko 140, probat ćemo još malo smanjiti. Sad ćemo staviti ovako u škrovadi da se malo zadimi i onda ću ga pokriti. Onda ću ga pokriti sa folijom debelo. Znači se vatra trenutno vodi, ja sam ga makao skroz ovaj kantun. Otvorit ću zrak da se još malo digne temperatura jer je sad ona ladnija nego sve ostalo. I kad se digne temperatura negdje 200 opet će smanjivati. Evo rećemo da smo stavili u 9,5 pošto je bila malo na špakiru da se grije. Sad je malo skočila temperatura pa ćemo probati usporiti. Ovdje mi se isto malo zapalilo. Sad pješiti. Cilj je da se sporije peče. Evo, sad je malo uvatila boju. Pošto se pekla već, sad se malo vatra raspastala, pokušam se štopati, ali nije me baš išlo. Pojela divanka, pa ću ja to lipo na miru štopati. A za to vrijeme će Nađa nju malo lipo dobro natopiti i zamutat ćemo je. Evo sam zamutao foliju, štopa sam vatru, dodao sam još malo garbuna, sad ćemo pustiti litri ugor. I sad je ovo 5,5 sati unutra. Sad ćemo je izdaviti vanka. For all my English speaking friends, Merry Christmas, Happy New Year. Sad ćemo je ovako lipo otvoreno vratiti nazad malo i zalijevat ću je da puskuva toč. I onda treba ostaviti da se ladi bar pol sata. Ovo sad mi pozdrav Juki što se preplatio na kanal. Obožava njegove putopise. Pogotovo mi je
lipo stigla ova zadnja priča o reri. Nisam imao pojma uopće koliko je komplicirana bila ta trasa od rere. Evo stoji više od pol ura, a temperatura mu nije pala ispod 75 stupnjeva. Evo božićni ručak, punjena kokoš, znači polovice naranči, malo pancete, harmonika kumpiri, to je Anđe neki posebni recept, izgleda super. Kruh, isto neki posebni, sa domaćim sirom, ja mislim da je unutra dressing i sad ćemo jesti. Uzeli smo 3 vina, ovo sam već jučer krenuli sa tunom ist, ovo je rajnski rizling, ne znam, nisam ljubitelj toga, a ja sam sebi ostaje toga čarka, a on nek piju šta hoće. Sve se lipo raspada, točno kako treba biti. Evo, slika sve govori. Prsa su ostala sočna, sve je bilo super.